Zipofu. Ndagusuje wowe ukurikirana Zipofu TV we yamaje gukora subscribe, ndagushimiye nawe utarayikora nyarukira aho umunsi ukore subscribe tujye tuana mu biganiro byacu yabigiye bitandukanye. Uyu mwanya rero tubazaniye amakuru mashyashya n'amakuru ari kuvugwa mu bigendanye n'isiganwa ry'amagare rigiye kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Isiganwa ry'amagare ryo ku rwego rw'isi rizabera mu gihugu cy'u Rwanda. Hakaba rero hari itangazo ryashyizwe hanze cyangwa se ryashyizwe ahagaragara rya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom. Iyi Minisiteri y'Ubucuruzi rero ikaba yagize byinshi itangaza ku bizubahirizwa ndetse n'uko abantu bagomba kuzitwara muri ibi bihe iyi shampiyona y'isi y'amagare izaba iri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abatuye mu mujyi wa Kigali bose bakaba bagomba kuzubahiriza ibyo basabwe n'iri tangazo. Ni itangazo rero yatanzwe na Minicom. Reka turibasomere uko rivuga. Ni itangazo ku irushanwa ry'isi ryo gutwara amagare kubera isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi 2025 UCI Road World Championships. U Rwanda ruzakira guhera tariki ya 21 kugeza tariki 28 Nzeri 2025, bigatuma hari imihanda imwe n'imwe izajya iharirwa abasiganwa. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom iramenyesha abikorera ibi bikurikira: igihe cy'isiganwa ni amahirwe akomeye yo gukora ubucuruzi no gutanga serivisi zinoze ku bazaryitabira, abasura u Rwanda ndetse n'abazaba bari kurireba umunsi ku wundi. Abikorera barasabwa gushyira mu bubiko ibicuruzwa bihagije kugira ngo mu gihe imihanda bakoreshaga izaba ifunze bitabangamira imirimo yabo. Igihe bibaye ngombwa ko batwara ibicuruzwa bazajya bakora izo ngendo nijoro. Ingendo ku batwara amakamyo zizajya zikorwa mu masaha ya nijoro. Uruhare rw'abikorera rero rurakenewe kugira ngo iri siganwa rizagende neza. Byumvikane rero ko abantu batwara amakamyo hano mu bice by'umujyi wa Kigali cyane cyane imihanda yose izaba iri gukoreshwa bazajya bayicamo mu gihe cy'ijoro byonyine. Ku mu gihe cya kumanywa ntabwo imihanda izajya iba ikoreshwa n'abantu batwaye ibinyabiziga ku biti byabo ndetse n'amakamyo. Ngayo nguko ni irushanwa rero nkuko twabibabwiye rizahera tariki ya 21 kugeza ku ya 28 Nzeri 2025. Reka rero tuzabane namwe no muri ariya marushanwa twazaba tuzahababera. Ewana umuntu uzaba ari kumwe natwe mukazajya mubibona arayivuka bisa hano kuri Zipofu TV. Reka mbashimire rero abo twabanye, andi makuru mwanya mutoya uri imbere. Zipofu.